Promocija knjige Romanizacije i romansko stanovništvo Timočke zone od 1. do 16. veka doktora Slavoljuba Gacovića iz Zaječara priređena je u prepunoj sali Narodne biblioteke u Boru. Knjiga je sastavljena iz 3 toma i ima istorijsku, etnološku, antropološku i kulturološku vrednost. Dr. Slavoljub Gacović je rođen u Halovu. Visoko obrazovanje je stekao na Filozofskom fakultetu u Zadru, gde je studirao istoriju i arheologiju i magistrirao. Doktorirao je 2007. godine na Istorijskom fakultetu Univerziteta u Bukureštu, a doktorska teza mu je bila istorija Rumuna od kasno antičkog razdoblja do moderne epohe na prostorima Timočke zone. Od doktorske disertacije, koje je kasnije branio u Nišu, nastala je i knjiga Romanizacija i romansko stanovništvo Timočke zone od 1. do 16. veka, koja je predstavljena borskoj javnosti. U prvoj knjizi se radi o romanizaciji srednjotračkih plemena na ovim prostorima, o migracijama antičkim, o materijalnoj i duhovnoj kulturi od 14. do 614. Dakle, od dolaska formiranja zapravo Mezije, pa onda Gornje Mezije, 86. i tako dalje, do 614. kada dolaze i naseljavaju se Sloveni na prostorima Balkana. Od 614. ide druga knjiga do 1600. i tu su već oni koji su romanizovani, to je sad romanizovano stanovništvo, gdje se u izvorima pominju kao Vlasi, kao Mezi, kao Sermisijani, kao mnoga imena antička, zapravo govore o romanskom stanovništvu na ovim prostorima, a u trećoj knjizi o njihovom jeziku, o njihovoj toponimiji, o njihovoj onomastici na tom istom prostoru Timočke zone od Morave do Cibrice i od Dunava do Nišave. U prepunoj sali Borske narodne biblioteke zainteresovanim građanima su o knjizi, pored autora Slavoljuba Gacovića, govorili dr. Sofija Petković i profesor dr. Čedomir Čupić. Takve knjige koje suočavaju ljude iz današnjeg vremena sa onim što se dešavalo u prošlosti, samo mogu ljude da otrezne, da ih približavaju. Tu se pokazuje da je Timočka zona jedna od onih zona na Balkanu gde su se dešavali susreti civilizacija, kultura, religija, jezika i da je to dosta plodotvorno delovalo, iako je bilo i perioda u kojima su ti susreti završavali u sukobima, ponekada sa, da kažem, tragičnim završecima, ali upravo sve to što je istraženo u ovoj knjizi u stvari jedna dobra pouka i poruka za buduće generacije da čitajući to veliko bogatstvo izvlače kako će se ponašati, da naprave jedan zajednički život koji je podnošljiv nezavisno od svih razlika koje postoje među njima. Knjiga Romanizacija i romansko stanovništvo Timočke zone od 1. do 16. veka je kapitalno delo iz 3 toma i dragocena podsticajna građa za mlade koji žele da bolje upoznaju i proučavaju istoriju Timočke krajine. I zato slobodno možemo reći da delo ima istorijsku, etnološku, antropološku i kulturološku vrednost.